dot minu lapa ulanan hanan dam cheon hamo HakhaNet ni lunglom te nan kut kan intlai na tutan HakhaNet Thawngchimnak mi atlang pikrak chimlai Independent in Thawngchimnak a chu ding min that bank candidate pakhatal in minung panhi ta za choi an si Hakha khachung COVID-19 rumven nak cha erkhum mi minung somrok lang an si Senior General min online to October kularet a falam atlong lai min that a COVID-19 zot nak ngai mi adam chang sin in achwak chang rampi thimnak ni a minung som thum leng ipum kho anga lai Dot sung thong krak chimlai Independent in Thawngchimnak a chu ding min that bank candidate pakhatal in minung panhi ta zan choi na Thongni pukul kum Myanmar Party tling Democracy Thimnak a Independent in Chinram kul min that bank amiuta hloto a azam ding mi hloto candidate pale yangkung in arak tlung mi pan ha chu COVID-19 kong hepet lai in kaukek hartong case in ta za choi an si tia thong kan thai Hi kong hepet lai in min that bank bechai zongren twan tu pakhat ni atu ta za choi min ha hi COVID-19 kong hepet lai in an si pakhat hi Thawngchimnak a pumpak Independent in matupi bank amiuta hloto number 6 a azwam wedding asi chun pakhat hi yangkung in araklung I ren ngai tun hasin a thong athan lau cha ta za choi asi tia da hakhapost chim Amiuta hloto number 6 a azom ding hi uso mana ase I ani hingan dam nak zong ni nol an chwa mi zul law in a cha thongni pokol October kolan hi khan ya zata chi case number zathum le somruk la pakwa changkul in case an to pyak chun puling hung hi yangkong ram then tingkan chun in arak klung I thangthanak atwa law cha thongni pokol October kulathum a ya zata chi case number zathum le som sorry changkul in case an to pyak ve an panhi in ara liding November ninga a bechai zongni an out na I avai khatnak bia an chai na lai tia thong kan thai chun ta za choi atong mi kong hepet lai in pu somana I apu pu mang thang ni kauke khar tong case in ta za choi an si pu somana hi yangkong in araklung yangkong lai in arakluna hin ama he atlung ti mi chunga minung pakhat COVID-19 positive pakhat mu asi ama he moto achit min ha chung in zotnak mu asi ti athai le changka in ama jong quarantine alu chal ve Quarantine alu nu zotnak an chaknak zonga zotnak mu asilau tika me pek somnak atwa me pek somnak atwa zong hi election commission zongle ngandamnak zonglai nol peknak in akalmi asi me pek somnak atwa I zaimazat around hua an tlaitol hi asi tia da hakhapost chim pu somanale puling hung ha chu pelek sakhan thong in a an chian ha pakhat daw zong hi Chin National League for Democracy chungtal asave tia kan thai Hakha khachung COVID-19 rumven nak cha a erkhum mi minung somrok lang an si October kulanga thongni pokul zarpani tiang Hakha khachung I facility quarantine cha mi minung somrok laporok an si tia Hakha peng okzong in kan thai Hakha khachung a erkhum mi facility quarantine mi kong he pe tlai in Hakha peng okzong ren tuan pu peng lian cheuni atuliao facility quarantine I cha min ha hi pa somthum le pathum le nu somthum le pathum an si an dilak in minung somrok laporok an si minung an tlom deuh chang cha a hlan I erkhum nak hun sari kha atua chun hun nga long kan han chang te da hakhapost chim peng okzong ren tuan pu peng lian cheuni facility quarantine hi nilhai li chung chia an si I chawza lai ni jingka tholham cha a jet zanga thaitho ai nak cha a jet thongkhat le zanga le zaria ai nak cha a jet thongkhat le zanga ti in nikhat a jet thongthum le zanga cheu pek an sari kau tia da hakhapost chim facility quarantine center pol a chawza ren tuan na le Hakha COVID-19 response committee na ibom in an nga I an hermi tate zong Hakha COVID-19 response committee lai ni an tore pek na tia kan thai Senior General min online chu October kularet a falam atlong lai
Myanmar Kap Boyzik General Min Ong Lai Thongni Pukul October Kulariat a Chimram Kul Flam Atlong Lai Tia Thong Kan Thai Atlon Ding Kong Hepe Lai in Flam Peng Ukzong Lutlai Pucha Oini General Min Ong Lai Chu Thongni Pukul October Kulariat a Flam Arak Long Lai Zabentuk Lai in Arak Long Lai Ti Hi Kan Thai Khau Ri Launa in Atlon Ding Chu a Siang Jang Tia da Hakhapost Chim Senior General Min Ong Lai hi Thongni Pukul March na Lai Ni Zong a Hakha Atlong I Hakha Khwanu Khwapan Hani Asin a Thil Phun Hi An Hal I Bomnak Zong Apek Na An Hal Mi Chung a Hakha University Kul Chung in Chapel Saknak Ding a Tlakro Mirang Valai Le Jampyo Zong Bomnak Apek Na Tia Thong Kan Thai Bimang Thai Tel Kasi Mindat a COVID-19 zotnak ngai mi Adam Chang sin in achhuak chang Chinram Kul thlang lai lai tlang Mindat sin a chiami COVID-19 mi zok chu Thongni kumkul October nikulininga a sin in anchwatar chang na tia kan thai Hi kong he pe lai in Mindat peng Dr. Zowen nai ni Mindat sin PE kan zau khan mi COVID-19 zotnak ngai chu zotnak mu asin hu vai ni tiang zotnak an chak than na nak a negative asicha a sin in chwatar asichang tia da hakhapost a chim Minda sin pi a zau khan chwa mi COVID-19 zotnak ngai minung pali zotnak ngai le ngai lau zau khan chwa mi minung pathum le erkhum mi minung kulakhat an tia kan thai Rampi Chimnak ni a minung som thum leng mi bu in kho anga COVID-19 zotnak rong a chawzani nol achwa bantuk in minung panga chung mi bu in anga launa in Thongni kumkul November ni riat Rampi Chimnak ni a chun minung som thum leng mi bu in kho asi tia thong kan thai Zotnak rong a leng chwa zong thinphang bu in rarin pek langmang kan sikau na in Thongni kumkul November ni riat a to ding mi Rampi Chimnak ni cha chun minung som thum chung mi bu in kho asi tia ngandam nak le zanglek zung Dr. Min Trainee achim Party Tling Democracy General Election Tlamtling te in to kho nak ding a mezung hunpol cha a sise team na commission le ngandam nak le zanglek zung hun khat a bia irwati nak an ngai nu a zulphung to mi he atlak ning in to le zul kho nak ding a minung som thum leng mi bu in kho nak hi an on mi asitia 7-day new journal sin in kan thai Tutan HakhaNet Thawngchimnak chu hivial hin kan ngol ri lai Dibora sungmi kasi